U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Hristos vaskrse, radosti moja, vajcinu vaskrse, rođeni moji. Pomaže Bog, narode Božji. Dobrodošli u novo izdanje emisije Ohridski prolog. Srećan vam današnji praznik, Lučindan. 31. oktobar po novom, 18. oktobar po starom i danas je veliki svetitelj srpskog roda i poroda, Sveti Petar Cetinjski, mitropolit crnogorski, pobednik Napoleona, veliki junak i duhovni i kao čovek ovde vođa svoga spartanskog naroda, kakvi su Srbi u Crnoj Gori. Pa evo, dakle, da čujemo kako je Sveti Vladika Nikolaj zapisao u svome slavnom ohridskom prologu o ovim svetiteljima. Sveti Luka, apostol i evanđelist, rodno beše iz Antiohije. U mladosti izučio beše dobro grčku filozofiju, medicinu i živopis. Dakle, bio je i lekar i slikar. U vreme delatnosti Gospoda Isusa na zemlji, Sveti Luka dođe u Jerusalim, gde vide spasitelja licem u lice, ču njegovu spasonosnu nauku i postade svedok čudesnih dela njegovih. Poverovavši u Gospoda, Sveti Luka bio uvršćen u 70 apostola i poslat na propoved. Zajedno sa Kleopom video vaskrslost Gospoda na putu za Emaus, što je opisuje u svom evanđelju u 24. glavi. Po silasku Svetoga Duha na apostole, Sveti Luka se vratio u Antiohiju i tamo postao satrudnik apostola Pavla, sa kojim je putovao i u Rim, obraćajući u veru Hristovu Jevreje i neznabožce. Pozdravlja vas Luka, lekar ljubazni, piše apostol Pavle Kološanima. U svojoj poslanici Kološanima 4. glava 14. stih. Na molbu hrišćana napisao je evanđelje oko 60. godine. Po mučeničkoj smrti velikog apostola Pavla, Sveti Luka je propovedao evanđelje po Italiji, Dalmaciji, Makedoniji i drugim stranama. Živopisao ikonu presvete Bogorodice i to ne jednu, nego 3, a tako isto ikone svetog apostola Petra i Pavla. Otuda se Sveti Luka smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa. Po starost posetio je Liviju i Gornji Misir. Iz Misira se vratio u Grčku, gde je nastavljao s velikom revnošću propovedati i ljude Hristu obraćati, bez obzira na svoju duboku starost. Napisao Sveti Luka i evanđelje i dela apostolska i oboje posvetio Teofilu, knezu Agaje. Beše mu 84 godine kada ga zlobni idolopoklonici udariše na muke Hrista radi i obesiše o jednoj masleni u gradu Tebi, Beotijskoj. Mošti čudotvorne ovoga divnoga svetitelje beku prenete u Carigrad u vreme cara Konstancija, sina Konstantinovog. Sveti Luka je i brojna slava u našem narodu. Čestitam praznik danas svima, hrišćanima, pravoslavnim, ponosni praznik i krsnu slavu onima koji danas slave. Neka Sveti Luka bude zastupnik svih nas pred Bogom, veliki evanđelist, veliki ispovednik vere Hristove, pisac Svetog evanđelja i veliko svetilo crkve Hristove. Srećan praznik, srećna slava. Srećna slava da bude manastirima i crkvama koji slave današnji dan i neka sve Gospod blagoslovi obiljem svoga stostrukog blagoslova, mira, ljubavi i sloge.
Slušamo sada žitije svetog Petra Cetinjskog mitropolita Crnogorskog. Rođen 1. aprila 1749. godine u selu Njegušu. Stupio u čin monaški u svojoj, pazite, 12. godini. Po smrti mitropolita Save 1782. godine Petar postade mitropolitom i gospodarem Crne Gore. Sav svoj život viteški i sveti posvetio i ovaj slavni muž svome narodu. Unutra je radio svom snagom da izbiri zavađena plemena, a spolja da odbrani zemlju i narod od grabljivih napadača. Uspeo je i u jednom i u drugom poslu. Proslavio se naročito pobedom nad vojskom Napoleonovom u Boki i Dalmaciji. Prema sebi bio je surov i prema svakom drugom pravedan i snishodljiv i blag. Živeo u jednoj tesnoj keliji kao prost monah, iako je bio knez nad celim jednim narodom. Pokojio se na današnji dan 1830. godine. Njegove čudotvorne mošti počivaju netljene u manastiru Cetinjskom. Gospod ga proslavi na nebesima i na zemlji kao vernog i trpeljivog slugu svoga. Danas slavimo je svetog Julijana i Didima Slepoga. Sveti Julijan zvani pustinjak beše persijanac i seljak bez školovanja, ali zbog čistote srca sasud blagodati Duha Svetoga. Podizavao se u kraj Eufrata u Mesopotamiji, imao dar vidovitosti. U sami čas kada pogibe Julijan odstupnik, sveti Julijan to prozre duhom i objavi učenicima svojim. Njegov savremenik Didim Slepi u Aleksandriji također provide duhom pogibiju Julijanovu. Beše na molitvi noću kada mu dođe glas neba. Danas je nestalo cara Julijana, izvestio o tome patrijarha Atanasija. Sveti Antonije Veliki veoma je uvažavao ovoga čudesnog svetitelja Didima koji imao duh vidovit i svraćao je kod njega kad god je iz pustinje dolazio u Aleksandriju i zajedno s njim Bogu se molio. I sveti Julijan i sveti Didim, divne sluge Božje, upokojili su se posle 362. godine. I evo sada himne svetog vladike Nikolaja o svetom apostolu i evanđelisti Luki. Božestveni Luka i uman i učen, dragovoljno beše za Gospoda mučen. Izbeći mogaše poruge i muke, no svet ne bi imao velikoga Luke. Luka mladi vide Božiju istinu, predade se srcem Božijemu sinu. Sluša učitelja, gleda čudotvorca i u njemu pozna svog besmrtnog tvorca. Vide vaskrsloga i govori s njime, čudesa sotvori u njegovo ime. I Hristos mu postaje jedinstvena radost, žrtvova mu Luka, blago i mladost. Kad ostari Luka, mlad Hristom bejaše, od Hrista primaše i svetu davaše. Tad mu svet po pismu nemilošću plati, a maslini staroj visi starac Luka s osmehom na licu prekrštenih ruka. S neba se pruži sama ruka Hrista i prihvati dušu svog evanđelista. Sad u raju svetlom, s drugi apostoli, za crkvu se svetu, sveti Luka moli. Rasuđivanje svetog vladike Nikolaja. Može li grešnik za 10 dana iskajati grehe svoje? Pita se sveti vladika Nikolaj i odgovara. Po neizmernom milosrđu Božijem može. U vreme cara Mavrikija beše neki čuveni razbojnik u okolini Carigrada. I u okolini prestolnice, u samoj prestolnici vladaše strah i trepet od ovoga. Tada mu sam car Mavrikije posla krst u znak vere da mu neće ništa učiniti ako se samo preda. Razbojnik primi krst, predade se i došavši u Carigrad, on pade pred noge careve i moljaše za oproštaj. Car održa reč, pomilova ga i pusti na slobodu. No odmah potom razbole se razbojnik teško i predosjeti da mu se približava smrt.
On se poče gorko kajati za sve grijehe svoje i plačevno moliti se Bogu da mu Bog oprosti, kao što mu beše i car oprostio. Mnoge suze proli na molitvi, tako da mu marama, kojom suze brisaše, beše sva mokra i nakvašena suzama. I umre razbojnik posle 10 dana plača i molitve. Iste noći, kada on umre, vide lekar koji ga lečaše u snu viziju čudesnu. Kada razbojnik nekakvi, dakle, ovaj razbojnik na postelji ispodi dušu, skupiše se oko njega nekakvi crnci sa mnogim hartijama na kojima behu ispisani gresi umrloga. Tu se javiše 2 svetla anđela, među njima posaviše se Terazije. I crnci veseli metnuše sve one hartije i njihova strana Terazija preteže veoma, jer druga strana beše prazna. Šta ćemo mi metnuti, savjetovahu se angeli? Potražimo neko dobro u životu njegovom. I obrete se u rukama jednog od angela ona marama nakvašena pokajničkim suzama. Angeli je mrzo metnuše na onu stranu Terazija i njihova strana odjednom preteže sve one hartije greha. Tada crnci pobegoše žalosno urlajući, a angeli uzeše dušu i odneše u raj slaveći čovekoljublje Božje. Danas, rođeni moji, suzrcavamo čudo sa apostolom Filipom i uškopljenikom, kako angel uputi Filipa iz Samarije na put u Gazu, kako vide Filip uškopljenika caričinog, objasni mu jedno proročanstvo Isaijino i krsti ga. I kako angel uze Filipa, učini ga nevidljivim za uškopljenika i prenese trenutno u grad Azot. Na kraju beseda dana o gresima jezika. Rekoh, čuvaću se na putevima svojim, da ne zgriješim jezikom svojim. Psalam 38. 2. stih. Greh jezika je najčešći i najbrži greh. Ko u reči ne pogreši, onaj je savršen, piše apostol Jakov. Kada pokajnik pođe putevima Božjim i kada počne živjeti po zapovestima Božjim, neka se trudi prvo da jezikom ne sagreši. Takvo je pravilo bio postavio sebi pokajani David. Naročito se rešio bio da ćuti pred protivnicima svojim. Za uzdaću usta svoja kada grešnik stane predame. Evo prekrasnog pravila za one koji se od greha leče. Kada ga optužuju, on ne odgovara. Kada ga klevetaju, on ćuti. U istinu, šta pomaže govoriti razarjenom nepravedniku koji Boga nema pred sobom? Ako mu u zlu govoriš, još više ćeš ga razdražiti, ako li o dobru, učinit ćeš ga rugačem svetinje. Pred Pilatom Hristos je ćutao. Zar meni ne odgovaraš, reče mu Pilat? Šta da ti odgovorim kada nemaš uši da čuješ ni razum da razumeš? Gle, ćutanje pravednika pred nepravednikom još može najbolje da utiče na nepravednika. Ostavljen da sam tumači ćutanje pravednika, nepravednika može protumačiti na korist duše svoje, dok će svaki odgovor, beo ili crn, tumačiti na zlo i na osudu drugoga, a na opravdanje sebe. Blago onom ko se nauči jezikom vladati. O Gospode Isuse Hriste, Bože naš, ti koji si nam pokazao primjerom kako i kada treba govoriti, pokazao se nam primjerom kako i kada treba ćutati. Pomozi nam Duhom Tvojim svetim da ne zgrešimo jezikom. Tebi slava i hvala vavek. Amin. Rođeni moji, pogledajte obaveznu emisiju koja nas priprema za zadušnice, koja nosi naslov 3 molitve za pokoj duša dece, roditelja i srodnika. Osobito potresne molitve za one koje su najbliže našem srcu. Obavezno pogledajte ovu emisiju i pripremite se duhom i dušom i srcem za zadušnice u subotu, da se pomolimo za pokoj usnule dece,
nesrećnih roditelja, zatim za naše roditelje koji su nas rodili i odgajili i za srodnike i prijatelje. Neka im Bog duši oprosti, a svima neka da zdravlje i spasenje duši. Amin.